gwrando ar Radio Ddwyieithog. Heddiw, rydym yn sôn am y manteision gwych o fod yn ddwyieithog a'r gallu i siarad Cymraeg. Today, we would like to highlight the wonderful benefits of being bilingual and the ability to speak Welsh. Beth yw bod yn ddwyieithog? What is being bilingual? Mae bod yn ddwyieithog yn golygu bod person yn gallu cyfarthrebu mewn dwy iaith. Being bilingual means being able to communicate in two languages. Oeddech chi'n gwybod bod 43% o pobl yn y byd yn ddwyieithog? Did you know that 43% of the world's population is bilingual? Mae tystiolaeth yn dangos bod y gallu i newid o un iaith i'r llall yn fanteisiol iawn. Yes, switching from one language to another improves our concentration and problem-solving skills. It also improves our memory and creativity. It has even been proven that being bilingual delays dementia and Alzheimer's disease in older people and speeds up recovery in a person following a stroke. Mae manteision eraill i fod yn ddwyieithog hefyd. Research has shown that bilingual people have a better ability to see other people's perspective and understand other people's points of view. Beth am y Gymraeg? What about Welsh? Welsh is one of the oldest living languages in Europe. Mae'n holl bwysig ein bod yn siarad Cymraeg yn mwyn sicrhau bod yr iaith yn cadw'n fyw. Mae angen ffrindiau ar y iaith Gymraeg. The Welsh language is facing a challenge. It needs friends to survive. Speaking and learning Welsh would ensure a future for the language. Wel, beth yw manteision, siarad Cymraeg? So what are the advantages of speaking Welsh? Bilingual children tend to be more successful in education. Children in Welsh medium education do just as well, if not better, in English when compared to children in English medium education. Mae pobl ddwyieithog yn medru dysgu iaith arall yn haws. Speaking Welsh can provide a key to a rich community life. Being able to speak Welsh gives you access to many aspects of Welsh culture, history, and it gives you an identity. Ar gyfer talodd, mae pobl ddwyieithog yn ennill 11% o gyflog ychwanegol. Employers need a bilingual workforce in Wales because services need to be offered in both Welsh and English. Mae siarad dwy iaith yn rhoi sgil arall i chi. Bydd hyn yn fanteisiol wrth geisio am swydd. Mae Llywodraeth Cymru am sicrhau bod miliwn o bobl yn medru siarad Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Mae cyfrifoldeb arnom i ni ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd mwyn sicrhau bod ein plant yn medru siarad Gymraeg mewn blynyddoedd i ddod. Let's make an effort to speak Welsh in order to ensure that the language is passed on to our children and future generations. Mae'n glir felly, mae bod yn ddwyieithog a siarad Cymraeg yn cynnig nifer fawr o fanteision. Being bilingual, therefore, is extremely beneficial. Why not learn another language? And if you live in Wales, why not make that language Welsh? Diolch am wrando. Pob hwyl. Goodbye. Adios. Au revoir. Auf Wiedersehen. Ciao. Mokei. Arrivederci. Chi'n gwrando ar Radio Ddwyieithog.